uyadlala wena. Mina ngibuye ekudeni nempilo. Sengike ngacabula omunye usisi wayefundisa kunasi isikolo bathi Mandela. Ngamqabula isikhathi eside nje lo sisi abandlulayo bebacabanga ukuthi vele siyathandana. Ake ngikutshele ukuthi ngizithola kulesimo sokucabula usisi engingathandani naye njani. 2016 ngithola umsebenzi ekusile power station kodwa ikhampani engikhashayo i-subcontract yekusile power station kusho ukuthi ithole umsebenzi kusile ukuthi ichashe abantu yenza umsebenzi othile lapha e-power station. Hayi vele ngisayine i-contract yami ya 2 years kuleyo company. Vele ngijabulile ngiright ngihola sharp ngihole kabili. Okwesithathu ngivele ngingene Witbank edrobheni ngiye la kuthengiswa khona imoto ngadonsa iPolo eligrey. Angithenga le Polo eligrey abanginika i-contract manje yokubhadala imoto. Le contract ithi kumele ngibhadale le moto for 6 years bese kuba ne balloon payment. Either yo le balloon payment ngikhumbula kahle beyi 60,000 bathi lo 60,000 akuphela u6 years ngawubhadala cash or ngubhadale enyanga nenyanga iziphele leyo mali. Hayi ngithi mina nginikele le contract ya 6 years ngiyayithanda le Polo. I-balloon payment sizawukhuluma uma kufika leso sikhathi sokuthi seyafuneka leyo mali ye-balloon payment. Hayi banginika vele sengishuthi isithombe ke lapha banginika ibhodlela le champagne namashokoleti banginika nezikhiya zemoto. Hayi vele ngisesiyaqhawulana lapha kushuthwa imoto kumnandi uyabona ngiphume ngemoto la ngayithenga khona. Hayi ngisebenze Witbank vele sengiyaziwa nasemsebenzini ngingumsebenzi othembekile. After 2 years ngoba lokufa libiki sibizwe emhlanganweni kuthiwe ayike ikusile power station sidecide ukuthi ikhampani yeni ayisafuneki. Ngakho ke uma kuphela u24 months angeke sirenewe. Calani nifuna umsebenzi. Kwangathi yazi lapha emeetingini ezinye izikhulumi bese ikhuluma sengingezwa lutho sengicabanga izikwelete zami zabo 5 years zabo 6 years ngoba bese kukuningi vele benguthethe ngithembe ukuthi icontract izawurenew. Iphele i2 years sengibuyele ekhaya eDontoni. Isimo sabanzima ngoba manje o-UIF basheshe bangiphelele yabo ngoba bathi abafika ngavala lapha uyabona imali yama leave days nayo yecompany ngavele le mali nje ngavala indleko ezibalulekile. Sengisizwa manje futhi ukuthi nginemoto yabona nginokuthatha abogoga abahola impesheni yabona ngibamikise enhlazatshe yabona lapha eCrossini elukwatini ukuthi bayohola yabona abayemlomo bese bangibhadala. Ngiyibone lento yokuthuthwa abogogo kuphela ukuthi ayingisize malini yabona le mali iba incane kakhulu angikhona ukuvala le installment semoto phela yabona kusasele kuma 4 years ukuthi le moto ngicede ukuyibhadala bese futhi ngibhadala ibhaluni. Manje ngathi mina mina ngingaba ngisonomatekisi ngaphandle kwephepha lokuba ngisonomatekisi. Bese nginokuphuma nje ekseni ngabo 6 ngithi mangiphuma ngehlise iwind emotweni yabona la kimi ku driver ngilehlise kancane bese ngingena egarage lapha kaMathi owazi iDontoni uyazi kaMathi. Angena kaMathi ngihamba kancane bese ngifaka ipetrol ilokhandi 2 liter ngivele ngikhipha 50 rand nale 50 rand ngiyikhipha kancane ngithi kulo ofaka ipetrol awungifakele lapho i50 rand afaka i50 rand bese akafaka le petrol yale nani engishilo angifuni ukuyiphinda le mali akafaka leyo petrol ngehlisa amanye amawindi manje yabona ngibiza abantu engibabona abaphethe izikhwama ngithe uyakuphi
athi umuntu hayi ngiya-emelo ngithi gibela kungajampisi wena u-anti wami gibela agibele uyabona bese futhi ngiyaphuma ngesinye isikhathi vele bengiba nenhlanhla ukuthi ngithole oyedwa noma ababili lapha kamade egaraji bese ngehla kancane yabona kwangathi ngiye-Mayflower kodwa angehli ngigijimisa ngenzeka ukuthi uma ngibona umuntu ophethe isikhwama ngisilege ngime ngithi hey uyakuphi athi hayi ngiyalofela sengilate uyakuphi ngicela ungigibeze ngithi vele ngimele lokho ukuthi ngifuna ukukugibeza gibela ngibatshontsha abantu ngitshontshe 6 kwesinye isikhathi kube yi-overload ngibe we-7 kupholo lami ngibamnikise lokhanja elofela abanye ngiyobashiye emelo uma ngibuya futhi ngiye-rinkini yase-emelo ngifika ngitshontshe abantu khona uma ngifika erenk bengifika ngiye straight kuteksi eDontoni ngive ngithi hey sanibonani bathi yebo bese ngiyangena ngiyahlala kusengathi nami ngiyahamba bese ngiyababuza ngithi seyisikhathi esingakanani uhleli la ulinde ukuthi igcwale le moto athi useswabantu sekuphela u2 hours ngihleli lana hey yazi le moto iyalo ukugcwala kodwa ngiyajabula ukuthi wena ungenile seyizogcwala manje sekushoda 6 ngithi hey kahle wena phuma kusengathi uyothenga i-cold drink ngibhake lapho uyalibona le pholo eligrey leli yabona nali pholo ufike uvule angalikhiyi ufike uvule uhlale khona bese ngiyehla futhi yabona ngimyeke ehle ngimbona ngena kule pholo lami ba-convince abantu bengitshontshe abantu mina kwaserinkini yabona kwesinye isikhathi bengitshontshe 3 etekisini bese futhi ngiye emotweni yami uma ngifike emotweni yami ngiyistathe ngingene egaraji bo-total garage base-emelo ngibabuza ukuthi uyakuphi angithole ilofela ngiyakugibeza uma ngithole i-Mayflower ngiyakugibeza ngiyiphusha kanjalo impilo waba khona ulova ngoba abantu angeke bakuthande bonke othayima le nto engiyenzayo eDontoni ekuseni ngabo-6 uyayibona ukuthi manje sebayangiripota ku-Dundonald Taxi Association ngelinye ilanga ngiyazi ngeyi-22 labo thisha baseDontoni bayahamba ngobuningi bayothenga izinto abayidingayo elukwatini eCrossing yabona hayi vele ngabo 11-12 kuthi manje sebakhipha iy'ngane yabo bakhipha iy'ngane eli khona bazoya le elukwatini bayothenga yabona abanye bothisha banazo iy'moto ngenza into engivamise ukuyenza kanti lelo langa elakithi angeke libe nami lingilahlile ngiyambona lo sisi ongithishela lapha eMandela kodwa manje angilazi igama lakhe vele angikamjwayeli nethi nginokumbona nje eDontoni nakaphuma egeyithini laseMandela ngisilege kancane ehamsini kwangathi imoto vele iyangicishela kanti hayi icishwa ngimi ngamabomu ngimbuza ngithi hey seswami hayi ukuthi ngiyakujwayela noma kanjani uyakuphi athi hayi ngiyelukwatini ngicela ungibeke lapha ematekisini ngithi gibela athi angagibela ngithi hayi asilapho athi awuthini manje ngoba sengigibelile ngoba mina ngifuna kuyogibela iteksi elukwatini ngithi hey mina ngiyakumikisela ikwatini awunabo abanye esingabagibeza khona nje ngizoba nemadlana athi hayi kukhona uthisha u-MJ kukhona u-PM ngithi manje bobani laba abanganamagama aphelele abanabo PM athi hayi man kahle yekela leyo nto la sikolweni vele thina bothisha sibizana ngama-initials awuthi ngibafonele ngibabuze abafonele akasolo babafonela labo PM nabo TJ ababambi ifoni imoto imile phambi kwaseMandela sengilinda abanye engingabatshontsha kule sikolo bothisha ngibamikise elukwatini kanti i-Taxi Association ingithayimile enabahambi ngemoto ebrendiwe yazi ngithi mina kulo sisi ayi sesibalinde isikhathi eside solo bafonela abo PM nabo TJ lama colleagues wakho akungcono vele ngisale ngiyobeka wena abanye mhlawumbe ngizabathola la ndleleni hayi ngiyisusa imoto phambi kwaseMandela net mangiceda ngidlula kaMathambo Hodlo ngiyibona imoto solo iyaflika imhlophe iCorolla emhlophe iyaflika vele ishaya ama light emva kwami hayi ngingayinaki ngoba ngiyabikelwa sengitsheliwe ukuthi wena i-Taxi Association iyakufuna
Hayi ngithi hayi ngiyabaleka ngispeed hayi angibona ukuthi kuzokwenzeka ingozi la ngoba ngispeeda naye uyaspida lo mfo uve adriver la eceleni kwemoto yami kanjeni yabona kwangathi uyangikhipha endleleni athi ufuna kuyihwebha imoto yami yabona yabona manje nalo sisi uyabona uyave yangibuza uyaphenika la ndleleni kanti bhuti kwenze njani labantu bagijimiselana indaba ungavelume ngithi hey story eside lesi mani ngithiphiwe la i-taxi association yangifuna. Hayi ngibona ukuthi kuzokwenzeka ingozi ngiyicishe imoto kwehla amadoda amathathu ngezwe sekuphela amalanga ukuthi lawo madoda alandwa ePietertief ngoba ayaziwa nje vele ukuthi ayashaya athi futhi angakushaya athathe ikhiya zemoto bese bayoyibeka ema-ofisini e-association bese ikhiya zakho zemoto uzithola ngo-2.5 ya 2,500 benganayo leyo mali. Hoyi ngiyimisa imoto lamadoda maweza lapha vele agqoke igipa lezengwe yabona lezi namabalengwe awafika avele angagogodi yabona la fastereni avele sewadonsa la kuhandle yokuvula umnyango ayidonsa yabona ngodlama ayidonsa kodla hey phuma usenzilima sigijimisana nawe la usicedela ipetrol uyazi ukuthi wenza amasimbo usithathela ama-custom. Eyi ngiyivula imoto athi uthi uyangiceda ngithi hayi intombi yami le siya elukwatini siyongicebeleka athi ngiyongicebeleka amasimba leyo nto ungangitsheli leyo nonsense wena siyazi ngawo ukuthi utshontsha abantu emarenki namuhle lokugcina sifuna ukukukhomba abantu wakabani wena ngithi ngwakadlala bathi ho umgabadeli wokusuza. Hey ngithi emadoda nangibhedeli mina intombi yami lena angazi nifuna yiphi evidence nifuna nginikhombe kanjani ukuthi intombi yami le kodwa mina angeke nithathe isikhiya semoto yami futhi angeke ningishayele ukuthi mina ngihamba nentombi yami siye lukwatini. Ithi enye le beyisola ithulile ithi hayi miyeke Ndlovu akamqabule ngabe bayathandana sibone ngokuthi amqabule. Usisi uyilalele yonke into eyenzakalayo yabona uyilalele yonke into eyenzakalayo ngiyambona ufuna ukushutha ivideo kodwa solo ngimshayelisha yabo ngithi ukuthi angayithathi ivideo ngoba manje uzokhomba ukuthi yabona labantu asazani kahle ufuna ukungiprotect yabona avele angayithathi ivideo lo munye solo uthi mqabule hayi vele ngiye kulo sesi yabona sengiyangale emnyango wepassenger ngoba bekahle liphambili mangifika ngisondeza umlomo ngithi mnqa ngibuyele emuva. Ithi enye yale insizwe ezintathu ithi ungasosenza izilimo wena sizakushaya ke thina sinaso isikhathi sokudlala yabona ngiqabule kahle ngabe intombi yakho mqabule ngathi nisekameleni. Hey ngithi okay awuthi ngingene ngale ku driver yabona ngingene mangena bese ngiphinde ngiyasondela ke manje ngithi mnqa kodwa ngingasheshi ngisuke. Hayi kwaba uyena usesi angazi naye ukuthi ukusindisa impilo yami wakuthathaphi ngoba kwaba uyena obese uvula umlomo nami ngayithuka ngimcabula kwaba nje nokudlala kweindebe zomlomo. Hey saqabulana kwaphakama izandla manje sengiyambamba ngiyamcindezela asho ukuthi lamadoda manje futhi sewakwata wona ningasibonisa amanyala phela nike ekamelweni leni lana yekelani lento eniyenzayo nihambe wena ngelilanga sakubamba wena sizokubamba wena lento amasimbo oyenzayo ngithi ngoba senitholile ubufakazi bokuthi angiyenzi lento enithi ngiyayenza manje siyimisa njani manje hey fusek hamba man kwasho ukuthi vele bayangidedela ngiyahamba la ndleleni azange sisakhuluma nosisi ngambeka elukwatini eShoprite ngathi sisi ngiyabonga ukusindisa impilo yami.